Mislite da ste odrasli na pečenje, ćevapi, punjenu papriku, sarmu, pasulj i tako dalje i onda odjednom sednete za sto gdje vam ponude supu u kojoj se mešaju ljute papričice, kiseo limun, slatko kao šećer na primjer, riblji sos i tako dalje. Da li bi vaš stomak to preživio? Dobrodošli nazad na kanal Piroćanac na Tajlandu i danas analiziramo upravo to. Da li mi kao Balkanci možemo da se naviknemo na ovu mešavinu ukusa ovdje. Ljuta hrana na Tajlandu nije samo malo ljuta. Nivo ljutine koju Tajlandjani smatraju za normalno, za većinu nas koji dolazimo sa Balkana, verovatno bi to bilo opsežno, vanredno, vatrogasno stanje. Oni u jednu porciju supe mogu da stave i po 5, 6, 7, 10 tih malih ljutih papričica koji gore iskreno kao sam đavo. Zato prva stvar koju ovamo morate da naučite na tajlandskom je mai pet. To znači malo ljuto, odnosno ne ljuto. Mada, ako kažete mai pet, vrlo verovatno će oni da dodaju neki mali prstohvat čilija. Druga specifičnost ovamo je da tajlandska kuhinja ima taj balans između 4 ukusa. Slatko, ljuto, kiselo i slatko. U početku za naš mozak i naše nerce je to pravi šok, jer kod nas je slano, kiselo, blago si je blago. Ovamo ponekad u meso stavljaju šećer, a u voće stavljaju so i čili. Međutim, tajlandska ishrana ima svoje prednosti. Hrana je izuzetno sveža. Povrće se kuva minimalno. Sveži morski plodovi su svakog jutra spremni. A voće ima takav ukus da to ne možete da zamislite. Ja se davim bukvalno u mango, u papaju, u dragon fruit, banane, passion fruit. To su 5 voćke koje ovamo jedem, tako reći, svakodnevno. Ako vas zanima, odnosno ako vas brine kako funkcioniše život ovamo bez naše klope, da, sigurno će da vam nedostaje naš sir, sigurno će da vam nedostaje naš hleb i sigurno će da vam nedostaje naše meso bez ovih soseva. Ali, dobra stvar je što veoma brzo možete da naučite da kombinujete sve ove stvari koje vama znače i koje vama prijeju sa ovim stvarima koje imate ovdje. Ja sam iskreno naučio kako da balansiram između tajlandske kuhinje i naše kuhinje. Na primjer, 2 do 3 puta nedeljno ja si spremam srpsku hranu, a ostalo idem tajlandsku kuhinju. Moj stomak to može da podnese i nećete verovati koliko se stomak ovamo brzo navikne na tu njihovu hranu, koja je, moramo reći, malo specifičnija. E sad mi kažete, da li bi vi smjeli da probate onu supu s početka videa u kojoj ima 6, 7 do 10 čili papričica i gdje je mešano slatko, ljuto, kiselo, riblji sos i slano? Pišite mi u komentarima, a mi se svakako vidimo u narednom videu. Pozdrav od Piroćanca i što Tajlanđani kažu, Hakun Ha.